Abehurreje bagitandikira umurimba raha farm ya Rwenjeru Agrotourism Demonstration and Training Farm aho babire miti eri kurenga 500. Aba nabo kwetorora ebicweka bitari mwe na bimwe mu ihangeri bari kubyara emiti na munonga ebicweka biri kuteganisibwa cyanda. Nayagadde nnyo profile ya Rotarian Kananura okuva mu busomesa na retiringa n'atandikawo obulimi. Kyendabye nti ne bobeera ku butono bwenkana waawo bw'ettaka osobola okubaako nekyokola. Ne bwe kuba kulunda mbuzi osobola okulunda embuzi zo 2-3 n'okola ki n'ogaziwa. Omukisa gwe mutuwadde ogw'okusimba emiti ate nga yemu ku mpagi Rotary kwezimbiddwa environment conservation nakyo kirungi. Kamwene ensi yabeeramu emiti nebeeramu ebigunda nebeeramu empeho nungi ensi nebeeramu green tekooma ikashanga gulyo mutara nkokunabirengemu kumusiza heru ensi yona tabyamabare yemparamata bwenu ensi kubeeramu emiti nibaneereba kaje munonga kandi abantu bakunda okujanjaza enjiri yo kurinda ebyobuhangwa okuhinga kw'omurembe hamwe no kwera inshoberwa nibyehurire genderere. N'omuntu kye tuliko era twongera okukubiriza buli asobola simba emiti olw'obutonde bw'ensi kikulu nnyo. Nebyokuba ntujjako ebibala tujjako ekisiikirize byebisembayo naye ekisinga ddala obukulu obutonde bwansi. Era kyembasaba era kyembakubiriza bagirabirire bambi. Kandi nabwe wabyala omuti obona enjara ahakwanga enjura ekugwa omukyanga kitu n'omunsi yitu. Obwa hati ihanga lya Uganda lyine obuhango bw'ebibera oburukwingana hectares 2,908 ebiro kukora obucweka 15 n'obutonyezo bibera hari igana bw'obuhango bw'ihanga lya Uganda. Omuganda ba kansara ba district ya Rubirizi borekera okutina habwe enyamisho zitandikire kutahira emisiri yabo nahabwe ekyo nibashaba ba uwa okugira ekyo bakora. Kizibu kyenjojo twina amarwariro gitu agarukuhererana na paka kandi amarwariro ogo n'amasomero bihererana na paka kandi tibyine security erikubasa kutanga enyamishwa okurumba abarwire n'abana bitu b'amasomero. Mwe nabwo ekyo enjojo zitahirire irwariro zayatatanka y'irwariro atahi nkugambira abarwire n'abashaho tibine mizi ahabwe ensonga y'enjojo ezo nyamishwa n'abarwire bakwatwa nyekiro nibatina kuza hirwariro ahabwe ensonga y'enyamishwa. Ebigambiro omukanso eshitamirizo baryanyumwe abazyo ahambwe enkuru za district kandi ba kansara ba district ya Rubirizi babanze no kuha ensonga zitari zimwe na zimwe zibire zirimo kizibu ekyo butagira ambulance enguto n'ebindi. The committee recommended that the district chairperson and council should engage the MPs to demand for the district ambulance and all the constituencies ambulances whose operations are directly under the district management. Harom jenguto ahabo kuba oruguto bakarushara konka nkoruko rugachara primary kugendera kimwe katero mutawuni basukireho tu kilometers 2 zonka kandi twabire ntwetaga mumaramu. Hona ba kansara barabwirwe okweharemeza y'obutacika. Abantu abatakwa attending sector committees haze shonga z'amagombora gaba bwo kujekera nahize kubaniza ijuru mu council. So okugira ngo tukimare habo kuba mane gigombora ebitekateko byabo n'ebitesto byabo ne babijiro mu sector committees ezo. Abo kugira ngo haba batakwija mu sector committees twabateraho mbazo gugumire kugira ngo undi aka transport ke yakowe mu bamuhire haza kabura kwija yaba tagira aka transport akatagaruka kaheyo kandi obere yakakirire akagaruza account ya district. Ono mukansoni yemwe timu y'ompira ya district ya Rubirizi hire district ekikopo cy'ompira echehereze kuhangura mu mpaka za Ankole district tournament. Gashakwa Era Kiza na Onesimus Ndianabo.